大家平安，大家拜督促ka jam-jaman nama ka cinana sulivat. Saka tutsua ka jam-jaman naulita supuina kaina cemas imazai tua titus imazai tua ita sulatan imazai tua ita kayang patu shiva kayang. Titosu itang ita ujiuji. Paulo akan sa sekaulan nua cemas. Saka singkaulan Yesu Kristus pinili akan na seman singkaulan saka sekaulan tu pusara dia pasaka kezen tuan saruan nua pinili nua semasa ta'ala-alan tu timia ketaya maju tua sikelangan yang maju tua kaurida na turu nua ta kisusuan au namasang apuro taisua kauridana turu mavana zwa ta puzangaran tua nasi anekano papatezuan mavan na siniki eses kemasi mamiring tu paugau-gau ta nuiten nuazwa nekano sivesa-vesa ta cemas tutsu ka madalo nanga azwa pininet nua semasa adau azwa kai nua semas pinaka tua tinau cikaran na palaruai saka sinikirain tua pajajikat nua ta kakeilingan na cemas sa paparangezan ta nuaken seman tigami akan tanusuna titus tisungku sinanala kesuna paulit pitua mamavan nua ta kisusuan ula sini pakizan tanusun nua ta kama semas katua ta kakeilingan na ti Kristus Yesu azwa na pakisumali ya pasiling katua sulivatan aku sini adu api keritu tanusun ulasu asuvungin azwa tizanga sensengan sasu pasusui yaku sini pajajikat remedial tua zwa uri masan churu wa lemita tua inala nanga azwa uri masan churu ula nikano shika puapuan saka machiti la la vavayan au azwa marka alak ula sinja saka inika penaatrengan sa kapuapual tuan nakuya kakudan katua sipa sevan tua temuru-turu ayatua namasang kakiraingan ikiukai uri masang kitsapil tua itua wuma nua cemas saka inika nangwa no inika namaya tutsu nekano shika puapuan inika namisa kemudan inika kemina mali inika ruteker ta vava inika kerem tua ali-ali inika aubak maramil tua paisu masirwana pasejaro tua ala-ala na tengraya kipu sensengan tua nangwangwa na kipa puringau nama pa seet nama pa alai ta cemas asikudan saka makaya amitseng tua varung ni madu ana pasusu tua zwa nama pa urida turu pa cencen tua ta kisusuan ayatua mavana uri shivaran na papupicur tua ari-ari tua zwa nangwangwa turu sa kirivani azwa marka pa ecep cau-cau acu kai nua cemas sinwici kimazai tua titosu ica 1节到9节acu alinotya kinsupui nanga gemalu Aichua tuswa ka jam-jaman asini putarwan taniten
共同的信仰共同的信仰。信徒对牧者有什么期待呢？标准答案是希望牧者能传达上帝的话语，帮助人了解真理。然而事实是如此吗？当牧者在台上传讲的内容让人觉得刺耳，往往让人认为他似乎有针对性，不该这样。的确，牧者不该把讲台当炮台，用个人的情绪讲道。然而，身为传达上帝话语的仆人，牧者在讲台上不该害怕人的论断，而要勇敢说出真理。每个信徒对牧者有不同的期待，希望牧者会讲道，善于关怀，人际关系良好，办事能力强。不过，牧者若要符合每个人的期待，无疑是要变成超越常人的超人，但那是不可能的事。当信徒对牧者有错误的期待，认为牧者必须十项全能，满足我的各种需要，就会让牧者忙于符合信徒的期待，而不务正业，不再以传扬上帝话语为首要任务，以致无法负起传扬真理的责任。最后受影响最大的也是信徒，因为将无法听到真理，也无法与牧者和弟兄姐妹们一起有共同的信仰。因此，我们必须调整好自己面对牧者的心态。对牧者唯一的期待，应该是他有没有忠实传讲上帝的话语，引领我们认识信仰真理，让我们可以得着永恒生命的盼望。最终，在追求信仰的路上，让我们成为有共同信仰的群体，并且持续不断传扬真理。Ayah sini pas malau dan tintu cuaka jaman-jaman latinana kemelang toi chua imazai kiukai ada bukushi marka kererengan latinana mama wata saruan laika laika tina parvacha kinmnem laika tina kinmnem tu la pulati na penulata sensangani kiukainya bukushi noitin ini kanangwa amata zwa aichu pasamaramara tianutin imazai toa sini pada zekatin wa cema tianutin latinana pusaran latinana izwa na mamau 共同的信仰sinaya tianutin pasamarau paulananga tutso ka jaman-jaman na ramandatin kimatenutin na pusaran popupicur tuaca bukushi sa pasamarau para luaya pasamarau tamana kaulidan ana penakarvareva akai ayakana pasamarau popupicur tanutin nama polat sakatut soka zaman-zaman na sinipamo sian tanutin 我心中理想的牧者是怎样的牧者呢？我是否期待牧者成为全能的人？牧者最重要的职责是什么呢？我们要好好的来思想，来好好的默想。对，就是你我心中理想的牧者是怎样的牧者呢？我是否期待牧者成为全能的人？牧者最重要的职责是什么呢？主啊，求你让我明白，牧者最重要的职责就是忠心传扬你的话语，让信徒和牧者一同成为有共同信仰的群体，并在其中传扬真理。奉主的名祈祷，阿们。Mali-mali tu soka zaman-zaman na makatina kisah selang tu soka zaman-zaman na sumupu tu kainwa cemas latinana pupicur latinana takamelan tu kiliva kanwa cemas ayakana pasamarau taja 平安 mali-mali